Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Hurmatlı mekendeşler, kadırlı Müslüman bir tuğandar, ardaktı atalar, eneler, ağa ini ece karındaşlar, barınızlarga jaratkan Allah Taala'nın tınçlığı salamı, merimi rayımı jana berekesi olsun. Allah Taala çeksiz şükürler uşu günge jetkirgenge. Ata babalarımız engsep meçitti görübey azan ukpay ötüp ketip kaldı. Bирок жүрөктөрүндө диндин сүйүүсү бар эле. Мечиттин сүйүүсү бар эле. Каабанын сүйүүсү бар эле. Бүгүн Алла Таала бизге эң улуу белек кылып эгемендүүлүк берди. Улуу белек кылып дин эркиндигин берди. Мынандай ачылышта жараткан Алла Тааланын чексиз шүгүрлөрү азыр мына жеңиш айылында эле майрам болуп эле турат. Жердин үстүндө эле майрам эмес, асманда дагы майрам десем мен адашпасам керек. Периштелер дагы курсанчылыкта, себеп Алланын үйлөрүнө бир үй кошулду. Жеңиш айылында мечит салынып, Алла Тааланын үйлөрүнө бүткүл дүйнөдө мынакей казекебиз айтат, эки эле мечит бар эле, 230 мечитке чейин жетти. Бул эмне деген Алла Тааланын сиздерге биздерге берген жакшылыгы. Туугандар, мечит атайлы Алла Субханаху ва Таала берди. Бир эстегенде мен ыраазычылык билдирип кетейинчи биринчи. İnsanға рахмат айта албаган, Аллага да рахмат айта албайт. Ата энесине разы болбогон, ата энесине рахмат айта албаган, Аллага да рахмат айта албайт. Пайгамбарыбыз айткан: "Ман лам яшкурин нас, лам яшкурилла." Ошондон улам биз инсандарга эмнеге рахмат айтайлы? Эң биринчи жер бергенге рахмат айтайлы. Ушул жерде кол коюп берген айыл өкмөттөрүбүзгө, ушул жерде канча деген архитектура жана башкалардын бардыгынын салымы бар. Ушул жерде аталарыбыздын патасы бар, энелерибиздин патасы бар. Өтүп кетип атып ушул жерде ушу мечит салынып калса экен деген жүрөктөгү ушундай каалоолору бар. Канча адамдын, канча усталар бар. Ушулардын бардыгынан мынакей башында турган мына биздеги арабтар туугандарыбыздан. Бүгүн мынакей сиздердин айылыңыздарга Саудия Арабиядан келип турат, Иорданиядан келип атат, Сириядан келип атат, Пакистандан келип атат. Allah Taala uşu sizlerge berdi. Bunun üstüne kursançılıktın üstüne kursançılık, toydun üstüne toy kılıp, canı ermek, mırza akimlik apker beri otat. Çeksiz şükürler olsun Allah Taala'ga. Jakşılıkta bir bolu öreyle. Bu meçit, tuğandar meçittiçi, paygambarlar salat. Her kim salvayt. Şu bardığızda uyuşturup, kırgızı yün tegip, bozu yün tegip, barımızın başımızı biriktirip, dokumentasiya чан казак айткандай мынакей мамлекеттик комиссиясынан жин башкармалыгынан дагы мыйзамды кылып туруп камчекебизге чоң рахмат. Мындан сыртка буга канча деген мечитке салым коштуңуз, канча түнү күнү жүгүрдүңүз. Эми Алла Субханаху ва Таала кабыл кылсын. Биз бул Алланын неаматын эстөө катарында айтып атабыз. Ошон үчүн иншалла барыңыздарга чоң рахмат. Мага чейин айтып кеткен сөздөргө бардыгына кошулам. Бир 2-3 сөз сиздерге, жаштарга, аксакалдар иншалла Кудайым буйрса баарыбызга эле туугандар мечиттен үзүлбөйлү. Сураныч, мечиттин ак патасын алайлы, тескери патасын алып калбайлы. Мечит Кудайдан корккан адамдын үйү. Салман Фариси радыйаллаху анху Абу Дарда радыйаллаху анхуга кат жазганда айткан эле. Не дедиле? Sen meçitti bekem karma dediler. Aleykum bil masjid. Bekem karma. Velzamhu. Kolundan koy verme bu meçitti. Ne üçün kolundan koy verme bu meçitti? Ayet otat meçitti. Ankeni bayti kulli taqi. Bu meçit her bir Kudaydan korkkan adamdın üyü dedi. Bu sizge cüröğünüzge beypildik alıp gelet. Irıskınızga bereke alıp gelet. Kabırınızga nur alıp gelet. Erteki Allah'ın altında turganda жүзүңүзгө жарыктык алып келет. Колуңуздан кармап Сырат көпүрөсүнөн өткөрүп, бейишке киргизип коет. Ошон үчүн кичине бир болор болбогон ар кандай бир атеист, теңиристин сөздөрүнө кирбей, жакшынакай мечитке келип Кудай деп турайлы. Бул асманды жараткан, Алла Таалам кереметтүү көлдү жараткан. Мына ала тоону жаратып бизге эмне нерселерди ала төгүп берди. Биз оңолуу мечит, оңолуунун жайы. Бул жакшылыктын борбору, берекенин, хидаяттын борбору. Мечиттин маанисин түшүнүп алыңыз.
Birinciden meçitти jön adam kurbayt. Oşon üçün Kur'an-ı Kerim'de aytkan innama ya'muru masajidallah men amana billahi vel yevmil ahir. Meçitти kim o? Kurat eken. Allah ahiretke iman keltirgen, namaz turguzgan, o zeketin bergen, Allah'dan gana korkon. Muna uşul adamlar tuğra joldogular, uşlar kurat deydi. Aytkan, ulular aytkan. Kim meçit kurgan bolsa, imanı var dep güvölük berip koygula, al turalı jaman gümön kılbagıla degen. Sebep jön adam meçit kurbayt eken. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam en birinci meçit kurdu. Ne üçün? Meçit adamды tazalayt eken. Bul madaniyat eken. Bul ıntımak eken. Uruşkanlar jaraşa turgan jay eken. Ruhani orulardı, tekeverlikti tazalay turgan jay. Gör albaslıkты tazalay turgan jay. Munafıktık, ekijüzdülüktü tazalay turgan jay. Jek görü, gek saktonu tazalay turgan jay. Ahiretke dayardana turgan jay. Ahiretke dayardana turgan jay. Beyişke girgenge ruhsat ala turgan jay şu. Allah Taala'nın üyü. Oşun için sıylaylı. Barktaylı. Allah Taala'nın berdi mi? Muna kuruçular kurup berdi. Emi uşul jeda turgundardın moynunda çoğun amanat var. Amanattın üstüne kıyanat kılbay çıga turgan bolsa, Allah'ım dünyanın da kurup beret, ahiretin da kurup beret. Kuday saktasın, göңүл burulbay, meçitin janынан ötüp baratıp girbe ötüp ketse, kıyamat jakındap kaltır dep bilebиz. Peygamberimiz aytkan bunu. Kıyamat jakındaганын belgilerinin biri uşul. Musulman janынан ötöt, salam berbeyt. Tanıganına beret, tanıbaganına berbeyt. Meçitin janынан ötöt, girip namaz okubayt degen. Anday kılbaylı. Meçit bizde, mına Allah Taala'nın bir günde 5 jolu çakırığı olur. Allah ulu. Allah'dan başka sıyınganlaytı zat yok. Peygamber Muhammed Aleyhisselam rayımdı jaşon alıp kelgen. Allah Taala'nın tarafından öküm, buyruktardı, baktılılıktardı alıp kelgen. Gelgile namazga, gelgile kutuluğa, hayala sola, namazga Allah Taala'm çakır otat. Bu Allah'ın çakırığı. Eğer de hakim çakırsa barabız da. Gubernatör çakırsa oşoğa jaraşa barabız. Padişahımız çakırsa oşoğa jaraşa dayardanıp baras. Eptep septep emez, geçigiv emez. Birazdan giyin emez, oylanıp göröyün emez. Kanday dedinizler. Padişah çakırıp atsa, yani kanday degen kuanıç. Padişahlarının padişahsı çakırıp atat meçitte. Emne dep çakırıp atat. Namazga gelgile. Bizde kıynaş üçün emez, bizge beriş üçün. Bizdi geçiriş üçün, daracağızı büyük kılış üçün, ırıskımızı ken kılış üçün, dünyada da ahirette jamandıktan saktaş üçün. Allah Subhanahu wa Taala çakırıp atat. Namaz. Peygamberimiz gözümün karegi dedele. Bugün Peygamberimizin gözünün karegin tevelegen adam kanday? Göңүл burbagan adam kanday? Şonçun namazga geleyle. Baruz urularga bölünbey, köçelerge bölünbey, ananıkı mınanıkı emes. Meçit mınake birinci saptı talaşaylı. Birinci saptı talaşaylı. Biz bugün ustukan talaşbay, birinci saptı talaşaylı. Bugün dünya talaşbay, beyiş talaşaylı. Mına meçit oşonu tarbiya vere turgan. Hayyalel falah deydi. Kutuluğa gelgile. Emniyeden kutuluğa. Dünyanın baktısızlığından kutulgandı kalaysız mı? Kabırdın azabından, kabırdın karanlığından, ahirettin korduğundan, dozoktun otundan kutulgandı kalaysız mı? Geliniz meçitke. Falah iyigilike geliniz. Falah bakıtka geliniz. Allah Subhanahu wa Taala özün üyün. En birinci inna awwala baytin wudi'a lin-nas lellezî bi Bakka mubaraka ve huda lil alamin. Mekke'deki birinci üy salınganı hidayat jana bereke üçün. Bu meçitler Mekke'deki meçitin filialı. Bütkül dünyadaki meçitler kıblabız kayakta Baytullah'a. Oşonu karap turabız. Oşol jaktan Allah Taala'nın bereke hidayat. Eki maksat üçün kurulgan. Meçit tuğalaylı tuğandar. Meçit eki maksat üçün kurulgan. Hiç kaçan jamandık alıp kelgen emez. Alıp kelbeyt dagı jakşılıktan başka eç nerse bul jerde jok. Şonun için aytıp koyaylı. Bu meçit iki nerse. Biri hidayat, ikinci bereke. Densoluğunuzga bereke kalaysız mı? Ömürünüzge, yaşınızga, amalınızga, akılınızga, ırıskınızga, balaçakağınızga bereke kalaysız mı? Geliniz meçitke. Tuğan geliniz meçitke. Sözsüz bizi juuntu alıp kelgen oşa gündü kütöbüz mü? Kepinizde alıp gelip canazanı kütöbüz mü? Yok. Aga çeyin biz geleyli.
Ага чейин келейли. Кийимибизди өзүбүз алхам таза алып келейли мечитке. Келгенибиз да жөнөкөй эмес. Ар бир кадамга сооп берилет. Бану Салама деген уру бар эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мечит салганда Мединада узагыракта жашашчы да. Жакынга көчүп келейли деди мечиттин жанына. Пайгамбарыбызга кабар жеткенде айтты: "Эй, дияракум туктабу атарукум." Силер өзүңөрдүн турган жайыңарды эле бекем кармагыла, көчүп келбегиле мечиттин жанына. Канчалык узактан келсеңер, ошончолук соо көп жазылат. Канчалык басып келсеңер, ушу ийизиңер кыямат күнү сакталат. Ушу жер кыямат күнү сиздин пайдаңызга күбөлүк берет. Ар бир басканга бир күнөө кечирилет, бир даража көп бийик болот, бир сооп жазылат. Ар бир басканга. Ошон үчүн туугандар, келиңиздер, ушундай татынакай, заманбап, азмырал жердин бардыгын кирип чыктык. Керемет, анча-мынча айылдарда жок, анча-мынча эмес, көп айылдарда жок деп айта алабыз. Мына жерде алхамдулилла чекеден карасак, имамга да бөлмө, давачыларга дагы, теги кухня ашканасынан бери, кир жуугуч холодильнигинен бери, даараткана душунан бери, бул эмне деген Алла Таалам берип атат. Алхамдулилла, ошон үчүн иншалла шүгүр кылайлы. Экинчиси мына Камчеке Алла разы болсун, боз үйлөр тиктирип, машалла бул кыргыздын калпагы боз үйү, өзгөчөлүгү, улуттук баалуулук дайыма алхамдулилла даңазалансын, дайыма бийик болсун. Ак калпагыбыз дагы, ак үйүбүз дагы, боз үйүбүз дагы бардык Алла субханала тааала өзүнүн сактоосун алсын, жүзүбүздү жарык кылсын. Дагы бир ирет ушул жерде канча усталар бар, ар бир нерсени каккан, ар бир топуракты алып келгендер бар. Аты аталбаса дагы анын ихласы Аллага жеткен, анын ниети Аллага жеткен, сообу Алланын алдында сакталган, даражасы Алланын алдында сакталган, бардыгын Алла субханала тааала төгүп берет. Ким кандай гана жакшылык кылбасын, пайгамбарыбыз айткан: "Ал хайр катир", жакшылык өтө көп, ва фаилуху қалил, бирок кыла турган аз экен да. Жакшылык өтө көп экен, бирок кылган адамдар өтө аз экен. Туугандар, кылган адам аз. Ошон үчүн туугандар, келиңиздер, жакшылык көп болгондон кийин көбүрөөк кылайлы. Дагы бир ирет баарыңыздарга чоң рахмат. Жараткан Алла субханала ва таала жакшылыктарда жарыша тургандардан кылсын, жакшылыктарды бөлүшө тургандардан кылсын, жакшылыктарды жайылта тургандардан кылсын. Ушу салып берген ушу мечиттердин баарына ким кандай, канчалык салым кошкон болсо, Аллахым эселетип дүйнөдө дагы берсин, ахиретте дагы берсин. Рахмат, салам алейкум.